Vreme se stabilizovalo, ali sunce gubi snagu. Vreline počinju oko 11 i jenjavaju u 5 sati popodne. Čačak i okolina su ovog proleća i leta postali veliko gradilište. Rade se mostovi, ulice, trotoari, seoski putevi, brana u Parmencu, gradski trg. Para je sve manje, radovi kasne, ali odmiču. Brana u Parmencu, koja je itekako važna za seoska domaćinstva na levoj obali reke, ponovo će napuniti kanal za navodnjavanje i 1000 hektara najplodnije moravske zemlje iduće godine neće strahovati od suše. Da bi brana dobila stabilnost i dugovečnost, pored krpljenja oglodanih stubova, korito reke će 100 metara nizvodno od brane biti popločano kamenom, a obale ozidane. Vrednost radova je 35 miliona dinara i finansira ih grad Čačak. Rok izrade je 100 radnih dana. Ovaj obiman posao poveren je preduzeću Transport, koje važi kao pouzdan izvođač, pa smo skloni da poverujemo da će radovi biti završeni u predviđenom roku. Na brani sretao smo Dušana Petrovića, učenika 6. razreda 8-godišnje škole. Žuri da se pridruži drugovima Nenadu i Pavlu Milošević, koji sa svojim dedom pecaju ribu. Pokazuje rukom i kaže: onaj zabarak je pun štuke i karaša, juče smo ih razbili. Trebalo je da prođe više od 20 godina da se ulica Bulevar Vuk Karadžić priključi na obilazni put. Radovi su pri kraju, a svečano otvaranje očekuje se krajem meseca. Isto toliko trebalo je da prođe vremena da se Balkanska ulica otvori i obezbedi prilaz novom parkiralištu Čačanskog groblja. Gradska vlast i javno preduzeće Gradac su uspeli da reše imovinsko-pravne odnose koji su bili glavni razlog da ove veoma važne saobraćajnice prestanu da budu slepe ulice. Uzgred, pošto su radovi na asfaltiranju Balkanske ulice pri kraju, valjalo bi, a to nije daleko, iskoristiti priliku da se zatrpaju ove rupe na putu koji vodi za grobljanski parking. Kako sada stvari stoje, ovi saobraćajni znaci su džabe postavljeni, jer ova oštećenja na putu uspore i najzaluđenije vozače. Pogledajte, u sam obilazni put ostavljena stara kamiončina, gomile nekakvog otpadnog materijala i peska, sve to zaraslo u korov i ambroziju. Po ovome što vidimo, a ovakvih primjera ima bezbroj, izgleda došlo vreme da i službu gradske i republičke inspekcije treba dobro raskrčiti. Vlasnik građevinske firme Ratko Mitrović Construction, Dušan Ćirović, poklonio je, ili kako se to sada kaže, donirao most u Crnogorskoj ulici na Lozničkoj reci. Ovi radovi i pristupne saobraćajnice koštaju oko 8 miliona dinara i bit će završeni 10 dana pre roka. Grad Čačak ne bi nikada smeo da zaboravi ovaj u ovim vremenima redak gest dobročinstva i čoveka koji je poklonio ovaj objekat od izuzetne važnosti. U ime svih građana, naša redakcija se zahvaljuje gospodinu Dušanu Ćiroviću. Radovi na Gradskom trgu baš odmakli i kako izgleda, bit će završeni u roku. Neki šeret na tablama sa podacima o gradilištu izbrisao jedno slovo i jedan broj, tako da sada umjesto dizalica stoji lizalica, a godina 200. Ovaj nestašluk ne smeta. Nažalost, itekako smeta, a javilo nam se i dosta naših gledalaca, što je bunar koji je iskopan pre više od 200 godina ponovo poklopljen i gurnut u zaborav. Sa malo duha i smisla trebalo je da mu se nađe mesto na trgu, a njegova voda, ako ni za šta drugo, mogla je da se koristi za fontane i pranje trga. Objašnjenje da voda možda nije ispravna ne može se prihvatiti. Predlog tehničkog direktora Gradca Nebojše Jelušića da se voda ispita nije naišao na razumevanje i skoro da je izvrgnut podsmehu. Plavi gvozdeni most je za automobile zauvek zatvoren.
Njihovu funkciju preuzeće lučni mostovi. Uzvodni je skoro gotov, fali 20 miliona da bude pušten u saobraćaj. Na gradilištu nizvodnog mosta postavljene su skele i počinju pripreme za betoniranje. Čudi nas, obzirom na tešku saobraćajnu situaciju, zašto uzvodni most nije završen do kraja i tako oslobodio grad od kolapsa. Saobraćaj za mesne zajednice Sajmište, Ljubić, Polje, Ljubićki kej sada je usmeren kroz usku uličicu Strajina Lapčevića, koja je pri dnu puna rupa. Da zlo bude veće, ljudi iz ovih naselja, a njih je preko 20.000, ne mogu da se uključe u ulicu Milenka Nikšića jer je neki pametnjaković iz saobraćajne policije naredio da se isključe semafori. Ništa manje nije teško da se uključe na kružnu obilaznicu rampe G. Mi smo ovo snimili u podne, kada nema gužve. I pogledajte kako to izgleda. Ako su već isključili semafore, onda neka postave policajca da reguliše saobraćaj, jer mi nismo građani drugog reda. Stoji između ostalog u pismu koje su nam uputili i potpisali 34 stanovnika iz mesne zajednice Sajmište. Ove muke ne dodiruju srednjovečnu gospodju koja koristi sunčan dan da radi gimnastiku u vodi. Kad iz ulice Kneza Miloša, idući ka pošti, hoćete da skrenete u Krenov prolaz, vodite računa. Zbog pogrešno obeleženog parking mesta i vozila koje tu uvek stoji, morate čekati i izdržati proteste vozača koji su iza vas. Rješenje je jednostavno, izbrisati parking mesto koje pravi ove probleme. Na Biljegama se okupio silan narod da proslavi otvaranje puta od Rajca do Brezovice, 7,5 kilometara. To nije mala stvar. Po starom dobrom običaju, domaćini su goste dočekali sa pogačom i solju, a da bi svečanost zamirisala Evropom, umjesto prepečenice na srpskom stolu, verovali ili ne, viski i šampanjac. Još čudnije je da ispod svake gajbice voća piše ne sorta, nego koje je voće. Ispada, ne zna narod šta je med, šljiva i malina. Pričalo se, doći će i ministar Mrkonjić, pa socijalisti svi bili pripravni. Radili su i telefoni. Početak svečanosti kasnio skoro čita sat. Kad videše da od Mrke nema ništa, presekoše vrpcu. Bata Ćumur, čuveni domaćin iz Zablaćke Baluge, pritera karuce da poveze 2 velja. A konji ko konji, ne znaju šta je vlast, a ona teška, preteška. Jedva povukoše. Ono što je jedan veljo izgubio, mislimo u kilogramima, drugi je to nadoknadio, a zli jezici tvrde čak i premašio. Hajde da budemo malo zlobni. Na priredbi posvećenoj slavnom Čačaninu, košarkašu i najboljem treneru Evrope, Željku Obradoviću, niko, ama baš niko od gradskih čelnika nije prisustvovao. To nije smetalo da Dom kulture bude dupke pun, jer bio je narod. Više je nego jasno, politički uticaj i poeni se skupljaju na Jelici. Mladost sela Ljubića pokazala kako se sa ljubavlju, uz volju i trud može sačuvati i otpoštovati vrednost i istorija. Amaterski snimak našeg prijatelja Dragiše Gavrilovića Cvija govori da svi mladi nisu zaluđeni kafićima i porocima. Grebići pokosili i očistili sve oko spomenika Tanas Karajić. Napravili sportske terene, obezbedili bura za smeće i svojim primjerom pokazali da radne akcije, ma koliko ih mi omalovažavali, imaju svoje mesto i u današnjim vremenima. Na Ibarskoj magistrali, na nazovi pešačkom mostu u Preljini, osvanula poruka, ispisana bojom krvi crveno. Medo, volim te najviše. Kolika je ta ljubav, najbolje pokazuje ovaj snimak na kome se vidi da za ovaj izliv osjećanja nije bio dovoljan jedan, nego cela 2 sunđera.